So I want to assure you again, my colleagues, that we are working with here, on whose behalf the plea was made. I'll see. And we will arrange together this year, at least once or twice, we can now go and see the real Naivasha and see how it looks like. For those of my sporting team, I've gotten most of your requests that in our Kikoska games, our CEC here has been very vigilant about it, that we let you go there. This time, yes, we go. Let's go sport. All work without play makes Jack a dull boy. We want to recognize a few of the best performing teams here so that indeed it can be an inspiration to the others that we are working with. And probably I would want to start by recognizing the departments. First, to recognize the trade department, our CEC trade. Please be upstanding. And let's give a hearty hand clap to our CEC trade and the chief officer trade. Where is he? Is he here? Yes, and let's give him our Department of Trade in this financial year increased their revenue from 145 million to 432 million. Let's give them a good hand clap. Our Department of Health Services. Where is the CC Health? Yes, please be upstanding. Our Chief Officer Health. This year, our Department of Health, they increased their collection from 1.45 billion to 2.24 billion in 1 year. And lastly, our Department of Water, Waziri Water, Waziri here. Our Chief Officer Environment, where is the Chief Officer? Waziri Chief Nje here. This department also increased their revenue by 44% this year from 167 million to 242 million. In our municipalities, that is where the battle is. That is where the rubber meets the road. And I want to recognize our municipal managers first. Clap for our municipal managers. And please be upstanding. And then our liaison officers. And our administrators. And in that regard, we want to congratulate and invite here in front for recognition the team from Ruiru Municipality who are the best performing, having collected 602 million up from 425 million. Tupigie watu wa Ruiru makofi. Their collection rose from 425 to 602 million. Let's have the municipal manager here quickly. And a few. And this is the trophy for... Haya, tunapigia watu ya Ruiru makofi. Ujeni watu wa Ruiru wakiongozwa na municipal manager harakisheni. Thank you. This is a day. It's great. Wow, wow. Ruiru hoye. Thank you. Thank you, Ruiru. Thank you, Ruiru. Asante, 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 asante watu ya Ruiru. Thank you, Your Excellency. Waende na hiyo trophy ya kuwakumbusha mufanye bidii, maana kuna watu. Asante, tutaingia kwa. Thank you very much. Baada ya hii tupate kwanza Kiambaa Municipality. Ruiru, you can just be somewhere on the periphery there. Ndio tupige picha baadaye. Kiambaa Municipality, our second best performing municipality. Municipality has increased its revenues from 143 million
to 169 million out of our 12 municipalities. Wow, Kiambaa. Makofi ya Kiambaa. Kiambaa mkuje. We appreciate Kiambaa. Led by municipal manager, Mr. Mupea. Thank you. Thank you. Kiambaa. We want to cover the next one, Governor. Asante. Kiambaa municipality, then mkae tu pale kwa sidelines, tutapiga picha baadaye. And then we have Kikuyu municipality. Our number 3 best performing team out of our 12 municipalities, Kikuyu municipality team. They increased their revenue from 240 million to 296 million. Thank you so much. Makofi ya Kikuyu. Siufurahie wengine, hata wewe next time ni wewe unakuja hapa. Oye. Thank you Kikuyu. Haya, hiyo Team Kumbwa. Team Kikuyu. Mumpeleke ujumbe nyumbani. Yes. Inawezekana. Asante. We are proud. Asante, tukae chini. After hiyo session ndogo ya kupeana hiyo zawadi, nataka nimalizie kwa kuwashukuru wana Kiambu wenyewe, watu wa kaunti hii yetu ya Kiambu, kwa kuwa wazuri kwetu, kwa kuwa waaminifu, kwa kutupatia hii nafasi ya kuongoza, na haswa pia kwa kurudi kwa mfuko yao kutoa pesa ambaye sisi tunajivunia siku ya leo. Tusipowashukuru tunaweza kaa kama watu ambao hawajielewi ya kwamba tuko kwa huduma ya umma ya watu wetu, ambao tunafaa kushikilia pesa za watu wetu kwa heshima na kujua ya kwamba hiyo pesa inafaa kukua ya huduma, lakini si ya kujibinafsi sisi wenyewe. Na kwa hivyo wana Kiambu, siku ya leo nataka pia niwapongeze, nataka niwashukuru sana. Mumetupatia nafasi kama governor, nataka kuwapatia neno langu na kuwapatia kujitolea kwetu kama team ya kwamba sisi tutawahudumia kwa kujitolea, bila kipendeleo, bila uoga, bila wizi na bila ukora wowote na utumishi mbaya wa mali yenu. Nataka niwaambie wenzangu hapa wote ambao tuko hapa siku ya leo, msisahau ya kwamba siku ya mtihani inakuja. Mtihani wa kila serikali ni baada ya muhula wake wa miaka 5. Siku hiyo tutasimama kando sisi wote, na watu wa Kiambu watatoa hukumu
lao, kana kwamba sisi tumekuwa waaminifu na wafanyikazi walivyotarajiwa na watu wa Kiambu. Mimi sitaki kukua kwa upande wa walioanguka mtihani. Nataka kuwa upande wa washindi. Najua nyinyi wote ambao tumejitolea siku ya leo na tuko hapa, hata nyinyi mnataka pamoja tuwe kwa upande mmoja wa ukanda tukiwa tumeshinda. Na kwa hivyo nilivyosema kwa Kiingereza, nilisema juzi hapa wakati nilikuwa naambia watu wetu, hii serikali yangu sahihi ndio tunawekelea mahali ile tunarukanga inaitwa high jump. Kwa mambo ya maendeleo ndio tunawekelea mahali sasa inafaa kukua kwenye hii kaunti ya Kiambu. Nilisema mimi sina shida kama governor kwa watu wote wenye wangependa kushindania hii kiti yetu, sio kiti yangu, ni ya wananchi. Na ndipo nimesema sijishughulishi saa hizi na mambo ya siasa. Lakini nataka niwaambie pia wanasiasa ya kwamba mtihani ya mara hii itakuwa ni tofauti na mitihani zingine. Mtihani wa Kiambu ikiwa great again utakuwa ni wa utendakazi. Utakuwa ni wa ile kazi yenye huo mwenye kufanya mtihani huyo amefanya. Na sisi tukiwekelea pale tutakuwa wamoja wenye watakuwa wanaruka hiyo. Sisi hatuna wasiwasi kwa vile tumejitolea kufanya kazi. Nilisema hiyo mtihani na hiyo kuruka hiyo high jump haitakuwa ile pole vote. Haitakuwa pole vote ati ya mtu kuenda kukimbia, unatafuta miti ya kujishikilia ndio ukimbie naye ukurushe upande ule mwingine. Wanasiasa unajua wanajua hiyo kazi sana. Ikifika wakati ule wa mtihani wa kuruka ile high jump ya kazi, wanakimbia, mtu anaenda kutafuta mwanasiasa kigogo, anakuja na yeye anasema sasa mimi ndio huyu ninapanda kwa huyu ati ndio amrusha ingie pande ile nyingine. We said this time it is your own individual effort. It is your work. It is your body. Anza huko mbali. Start running now. When you get to the point of jumping, throw yourself up. Don't wait to patch on anyone. So, sisi, that is where we are as a government. Tunasema utenda wetu wa kazi uko namna hiyo. Kwa hivyo, nataka kusema Mungu awabariki nyinyi wote. Najua tulikuwa tumeandaliwa ka lunch kidogo hapa na waziri na timu yake. Na najua kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu next year tutakuwa pia hapa mara hii tukiwa tunasherekea tukiwa tumepata 8 billion and above. Your Asian adventure awaits na View Travel. Ready to explore? Dive into the vibrant energy of Thailand, stroll through Singapore's dazzling streets, or unwind on Bali's pristine beaches. Discover the rich cultures of Malaysia and Vietnam, the serene beauty of Laos and Cambodia, or the innovation and tradition of Japan and China. Whether for leisure, learning, or business, unforgettable experiences await. Tembelea Asia na View Travel. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Ruiru Mabati Factory. Abuni guthi area ehotanire hari uthondeki wa mabati guku bururi-ini.
Runi mokite na wathi mweru. Marina mafati makereu. Mathondeketwo na ikiro cia iguru. Indi ni matigagirira mucii waku ni wage na riri wa mwanya. Edia Megato Aroiru Mabati ni makuheaga specialized service ugathondekerwo mabati kurigana na muigana design kana rangi uria ukenagia ukagĩa na nyumba kirorerwa na thogora mubashirire. Waigĩrĩra order yaku tukaukwĩra mũrigo nginyagia site yaku in 72 hours. Shera wabici citũ Ruiru Town. Ningĩ no ũhure thimũ 0111 050 700. Hello, Pragia. Hello? Uraria na nyina wa Taburinyo na ndigukukithio ko kuria wanjirire Fahari Homes mena broti. Akona atia ko? Uria wanjirire kuri kamaka ndakora na uguo kuri. Ona kindu kiramakagia ni kwaga neighbors na kamaka ona ndoka ndakora kwina andu. Wow, nitakena kuigwa uguo. Ithe ndokiona kwina cukuru cia primary na secondary o hau. Na ningire kanitha munene ta kiurio ko. Na nijui no wona thi haraihu na barabara ya Thika Garissa Highway. Na thogora ne kirigana ria 60. Eni, njitagwo Benson Monana, director wa Fahari Homes. Na tuli na broti tigalite kumuna wa Kivyoko. Tuhure thimu namba 0704 000 111. Kana tucereka Makis Neighbors Building, 3rd floor, office number T7. Fahari Homes me sawa. Nema twe sawa. Jitagwo Ruseng'ang'a na rĩu no wĩgwatĩre rwĩmbo rwa ngũkũrutĩra igongona rũtuĩke rũgambi thimũ-inĩ yaku ũkũhihinya star 860 *281#. Ririkana Inoro nĩkuo mũciĩ wa aini othe. You're going to be some great saviors. I can't even save yourselves. Avoid. There's no use. Nada te así. My love is very special if you. Ceceni ya Inoro TV. Mamwe maria tukuharĩrĩirie Inoro miaraho. Mũthigari ũrĩa warathire Boniface Kariuki egũthitangĩrwo mahĩtia ma kũragana. Igoti kuga thirikari nĩ wereteteire cira-inĩ wa kũhinga Nairobi na mĩgĩko. Thirikari ya kaunti ya Murang'a kũrĩhĩra ngarama ya thibitarĩ arĩa othe marathirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Ogendi kugacira Masai Mara riri gatata ciambite guthama kuma Serengeti. Alosia mwanya muno makiria mwirori wa Inoro TV nirikitie kwihanda wega wega thaa mugwanja cia miaraho maige mahanikite guku bururi-ini na nginyagia nja wa bururi no kaharirio wega ni njorua citu cia wandiki wa mohoro iri akwanjiteka gitoka wa boy tukejereria ni ati afitha wa borithi uria wonekaga mukwa-ini wa video akihura rithathi mwendia wa Turembeko Boniface Mwangi na uria wahurukire kumana na nguraro cia rithathi ino hindi ya mirurungano umuthi ni akinyitio igoti-ini. Afitha uyu Masinde Baraza athitangitwo na njuragano guku nake murunawe Duncan Kiprono akirekererio ni wabici ya mutongoria wa thitango cia muingi akiuga Kiprono ndari na cira wa gucokia. Cleansy Masinde Baraza
Afitha wa borithi no ria wonekaga mukwa-ini wa mbica akihura rithathi mwendia wa Rebecca Boniface Mwangi nja wa nyumba ya Imenti Moi Avenue gatagati ka muciĩ munene wa Nairobi. Fairo yake nĩrĩkĩtie gũkinyio igoti-inĩ nĩ mũtongoria wa thitango cia mũingĩ kũrĩa athitangĩtwo na njũragano ya Kariuki. Kariuki no ria wahũrirwo rithathi tarĩki 25 mweri wa gatandatũ mwaka ũyũ hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mumo akĩendia tũrembeko ateng'eririo thibitarĩ-inĩ mũnene wa Kenyatta atekwĩigua kũrĩa araikarire kwa makĩria ma ciumia 2 agĩteithĩrĩrio kũhuhia nĩ macini. Utuko wa gũkĩa wa kana ayuthi matabanĩtie igongona rĩa mwanya rĩa kũririkana Kariuki magĩakia mĩcumaa nja wa nyũmba ya Imenti harĩa Kariuki ahũrĩirwo rithathi nĩ abithaa ũyũ. Ona gũtuĩka maracokire kũhũrwo na ndogo ya gũita maithori ũndũ ũrĩa ũrarũgamirie mĩhang'o kwa ihinda gatagatĩ ka mũciĩ mũnene wa Nairobi. Famĩlĩ yake yũrĩtie thirikari gũtigĩrĩra mwana wao wa irigithathi nĩ ona kĩhoto na abithaa ũrĩa wamũragire atacũkĩrio ikinya ihiũ rĩa kĩwatho. That information, Your Honor, has since been filed in the High Court, and it is now HCCR stroke E010 stroke 2025. We have availed a copy to the court, and the matter will be mentioned tomorrow before the presiding judge of the High Court, the Honorable Justice Kimona. Kariuki atanyĩtwo gũkahurũkio kwao wa gatano kiumia gĩkĩ mwena wa Kangema kaunti-inĩ ya Murang'a, maitho mothe makĩerekerio mwena ũyũ kuona namba ya ayuthi na atongoria arĩa makeyumĩria kũmugĩra ũhoro. Atongoria a kĩama kĩa DCP nĩ makomithĩtie ũhũthĩri wa nyanake harĩ gũthũkangia indo cia mũingĩ hĩndĩ ya mĩrũrũngano magĩtetia ũthayo wa maabitha a borithi kũng'ethanĩra na nyanake icio. Atongoria acio mararia marĩ ofici-inĩ cia kĩama kĩu na marauga kũrĩ na njama bange kuona nduka ĩmwe ta supermarket ya Maguna mwena wa Meru yacinirwo ĩrĩ kilomita 1 tu kuma ceceni-inĩ ya borithi. Reke tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe tũthikĩrĩrie ndũmĩrĩri yao. Ya winyangia bointo burabo akarikire na ito kwenda kuwa thirikari ya William Ruto niyo ibangite manto ya kuthukia biashara cia antu bonde na muno kinyara ya karire ndene Meru nonto bwa kwithira number 1 ituibitwe miario ya muyumbe wa bori ya wemwe mugambiri ndikiri tariki 6 rirari kanisene na RMCK na raua ati supermarket ikaithwa na polisi ikaithwa na true to the want nyai orikia kuo the next day Maguna supermarket yaithirwe na supermarket ya Maguna kilomita 1 weta kiri police station na nyanto abenda kuoria mwankiyo kabarira chwa ni polisi batakinye nao kou ria mwambi kana rindikiri auha manto ya kuiyo kwa supermarket na buri guthathai andikite statement kuona ni ria bura aije na ne atakaere kiroria kya thaiana buraomba kwa gukaya na gukaya so kiuria kiu ne bwiri uchokwa ne ataraimu aweta akaua antu wa polytechnic na nkabone na sikuru ire inge siri around Meru town na Kemu nebo batumika kiri ke demonstration ti na obwo ntuko emwe kuma hwe kuo county commander Ambrose Olo Omeru akarita barua tariki 9 ikieleza mauntu ya yakarikite ikiwa haitukubanga kureta thina kana utumire haritwa ba na thaiu rai mwakwaria akaritwa county commissioner na akaritwe ni county commander wa polisi kuma untu yayo onthe okeyo yategera na dimensions cionthe polisi na yumbe bonde na antura bonde bari aligned kana bari tangwe na William Ruto ibo ene maandamano ya ibo ene kuthukia mantu ya na ndikyo ntu raimu kwira DCP kya makendete amani ikia makirespectite utayi wantu na kou utumba ni careless of you kuwa DCP ne bangite mauntu ya yau tumba kubanga mantu yau na twenda kuwa tutiukira kuwa tweka wino shaindi
kinya buriku kana buriku kumenya kwe muntu wetu wa involved utie muntu ule above the law neighbor ya no usaindi tuchunguswe na sheria ya take its own course lakini mantu akuthukanĩria mari yetu nambi tutitikiria mantu yau na polisi nayo ya take science ki mantu ya no turi kwenda gwikira antu ntaka itirio lakini tuitikiria bwa succeed owe kwa thendo sinda na akaro muri ukigirite kya muyumbi ng'ang'ane ni bwechwanaira na siasa ciesima na cia Anthony ende tukweria wikanira mauntu yatirio no ndutie muntu utipingwa kwa tweke ibaringire kura purant Kenya na iba kuthura no ntubura waringire kura cia finance bill kwetha Kenya akenya ibathuri kana miru ibathuri no ntubuto bahariria no ntuba projects ya thirikari ya promisire antu amiru na gutikuthithika na no botura na raburingite mpe bokiuha ate ibweterete maendeleo amiru bakathura baka react na njira tofauti the best thing ikweria kuthikiria antu bokamea thina cio inairi nikenda zikaomba kwa sort out kwa urendekiri dekana kwa careless tia kwa emotional raim tiga kuuma kwa careless kwa irresponsible be responsible enough na tumenye rwariro kwaria no ntu imutongeria iroya wanorito kiasi kwa you should be responsible na riboti yo ya atongoria a DCP matongoretio ni uria wari minister wa Girigasha Mithika Linturi ni ukorwo ukimiamukira mohoro-ini maitu maria makurumirira na tugitigara na icio ni ati kurumirira miario ya President William Ruto agiukirira ruhonge rwa cirithania ni undu wa gwatha ruhonge rwa borithi kweheria na kwaga gwikiraga migiko barabara-ini arita njira ya kung'ethanira na rurungani riu igoti ni thathaurite itua riri igoti riugite rirakinyaniria itua riri thutha wa mwena wa thirikari kwa gwikinya igoti-ini kuheana itumi njiganu cia gwikira migiko barabara-ini turia mwandikitwo wa mohoro wa Ngari Maria wa Muigana aratariria. Ruhonge rwa ucirithania ni rutariirie uria rwakinyanirie itua ria kuregana na kwagikwo kwa migiko barabara-ini ya kuingira na iria iri gatagati-ini ka mucii munene wa Nairobi hindi ya mirurungano. Igoti riugite ruhonge rwa borithi gwikira migiko ni kwagarara gicunji kia watho gicibao kia 23 kiria gitaragiria wiyathi wa mithiire kuria ihoto cia Kenya cia mithiire skoreto skiagararwo migiko eno yekirwo na aingi makiremwo gukinya mawira-ini mao arwaru makaremwo guthie thibitari na mihango miingi igatharario. Oho itua riri riria rirakinyanirio ni mucirithania Lawrence Mugambi rikiuga migiko eno ni yagararite gicunji kia 37 na 39 iria itaragiria wiyathi wa muingi kururungana kana kugomana. Itua-ini riri munene wa borithi Douglas Kanja eritwo ndabatie kuruta watho wa gwikira migiko atambite kumenyithia muingi. Mucirithania Mugambi oho augitio na thengia wa igoti kuhe kanya munene wa borithi gwikinya igoti-ini niguo gutariria itumi ciake cia migiko eno ndaigana gwika uguo na nikio igoti riraheanire matua maihoya riria riahoetwo ni gikundi gia Katiba Institute gikihoya migiko eno yeherio. President William Ruto nionanitie kwaga kuiganira na itua ria igoti akiuga igoti ni rirahuthiriria merutaniria ma ruhonge rwa borithi hari kugitira uthukangia wa indo cia muingi. There is a reason why there is a roadblock. There is a reason why police have tear gas. There is a reason why water cannons are there. They are supposed to be used to protect the lives and property of other Kenyans when they are in danger. Gerifo Tsera Inoro TV, Geto Wangari Maria wa Muigana. Nayo thirikari ya kaunti ya Murang'a ni iranire kurihira garama ya thibitari aria othe makomete thibitari mari na nguraro cia rithathi iria marathirwo hindi ya mirurungano. Akiaria riria aramacereire thibitari-ini itiganite ta Murang'a level 5, gavana wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata oho ni amenereire maabitha a borithi nikira ugite ni marahuthira hinya mukiriku kung'ethanira na arurungani. Ningi ni akomithitie andu aria makoretwo magithukangia indo cia muingi akienda matacokirio makinya ma kiwatho. We will waive the bill both for the people who are in our facilities and those who are, there are one person who has passed on
we will render free service, and because we do not want them to have double tragedy. So we will support the family by giving them free service in our facilities. It is very regrettable when we have people being shot, property destroyed. We really want to stand with anyone who was affected. We don't think that excessive force was necessary for the kids. Huyo ni mtoto wa 22 years old. So sad for me and for my whole family. But we thank God because he's alive and he's going on well, and hopefully atapata nafuu and he will get back home. Nake mucirithania munene wa magoti ma Gĩithĩramu niwe Chief Kadhi Abdulrahim Hussein Athman ni arikitie kuhuruka. Chief Kadhi uri okuite ari mwena wa Mombatha amurirwo ta mucirithania munene wa magoti ma Gĩithĩramu mweri-ini wa Mũgwanja mwaka-ini wa 2023. Salam alikuwa akionekana akifunga sana. Kadhi Abdul Halim Hussein Athman aciarirwo Malindi kaunti-ini ya Kilifi na agithomera thukuru-ini ya muthingi ya Watamu na agicoka akiingira thukuru wa secondary wa Malindi High na thutha ucio athomeire githomo kia dini thiini wa madrasa ya Todrohi Malindi. Tazungumza juu ya masala ya sheria za familia katika Uislamu. Kadhi uyu munene aririrwo ni aria marigainie thutha wa mami wao gukua ari o munini ithe mũciari Ustadh Hussein Athman na kiari mwalimu wa madrasa. Thutha wake kurikia mathomo ma secondary, Chief Kadhi ni ariheirwo mathomo make mothe ma iguru kuria athire guthomera thukuru-ini wa Al Azhar Cairo Misri na mwaka-ini wa 2001 akigia na digiri yake ya mbere ya mawatho ma Gĩithĩramu. Jambo la kwanza katika malengo leo tutakumbushana ni kwamba sisi kama Waislamu ili ndoa iweze kufaulu ujue kwamba wewe unafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Acoka guku bururi-ini ni ambiriirie kuruta wira eta munini wa murugamiriri munene thiini wa madrasa mwena wa Majengo. Chief Kadhi oho ari murutani wa mathomo ma dini ya Gĩithĩramu thukuru-ini wa muthingi wa Ronald Ngala guku Mombatha na mwaka-ini wa 2005 niguo acagurirwo gukorwo Kadhi wa Mombatha agicoka akiruta wira Kwale ta Kadhi wa Nairobi na thutha ucio agicagurwo ta Kadhi wa bururi wa Kenya mweri wa Mũgwanja mwaka 2023. Uwe mkarimu katika kutoa zaka, lakini vile vile kama wadaiwa kufunga katika somo ambazo zilipita, basi uweze kuhakikisha unalipa hayo madeni. Chief Kadhi ekuririkano ni undu wa kio giake ya gutigirira igoti nene ria Gĩithĩramu ni ria tamburwo ta igoti ria gĩthirikari. Chief Kadhi ahuroka riri kuri na urugari dini-ini ya Gĩithĩramu thutha wa igoti tugiru kuhitukia watho wa igai ria mwana uciaritwo nja ya kihiko na mundurume wa dini iyo. Igongona ria mahoya ma mathiko make riratanywo gũtabanirio muthigiti-ini wa Masjid Nur Bondeni thutha ucio athikwo kaburi-ini cia igoti ria Gĩithĩramu kikoani Saif Halwa. Handu-ini ha Inoro TV kuma guku Mombatha ni njitagwo Francis Mandi. Nake mũmbunge wa Moro Kuria Kimani ni akomithitie mirurungano iria ikoretwo igitabanio ni andu ethi guku bururi-ini, akiuga ikoretwo iri ya ngahiha na uici hari indo cia muingi hamwe na cia thirikari cianangitwo na njira nene. Akiaria ari mwena wa Maria Iconi, Moro Kuria ugite thirikari ni ihariirie kung'ethanira na aria makoretwo magibanga mirurungano iyo kuona ikoretwo iri ya hathara na gutiri uguni o wothe irarehe. Oho ni athingatite andu ethi kwaga kuhuthirwo ni ateti eedi aria marenda guthararia thayo wa muingi, akioria a Kenya othe gukorwo makigacirithia thayo. Tumeomba kwa unyenyekevu wa mioyo wetu pamoja na shukrani katika jina la Yesu. Wakasema wanaenda kutoa hasira ati na polisi. Wakajaribu kuchoma kituo cha polisi wakashindwa. Wakaenda ofisi ya Kanjo, County Council. Wakachoma gari moto. Wakachoma gari ya takataka. Na wakachoma ile gari nyingine ilikuwa hapo. Wakasema wajatosheka. Wakapitia soko. Wakaiba mandizi ya watu wa soko. Wakaiba ngwashi. Wakasema wajatosheka. Wakaenda ile supermarket iko peke yake Moro Town Capital Supermarket. Wakaiba. Wakaenda ingine inaitwa kwa Kariu, wakaiba.
Hiyo ni mambo ya protest ama hiyo ni ugaidi? Hiyo ni mambo ya protest ama ni ugaidi? Alafu wanaenda wakisema one term. Tunasema hakuna shida. Wewe useme quarter term ama one term ama venye unataka kusema ni sawa. Lakini hiyo inakuruhusu wewe uweze kukaribu mali ya wenyewe kweli? Tunalia shida ya unemployment. Mahali ambapo kuna shida ya unemployment, kama hiyo supermarket ilikuwa inaajili watu tuseme 100. Ikichomwa, hao watu wote 100 wako wapi? Imesaidia maji saidia? Si imekuwa even worse. Kaunti ya Meru ni marũrũnganĩte thutha wa biacara ciao gũthũkangio hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Sabasaba mũthenya wa Jumatatũ hetũku. Onjoria ya marehĩta kũrangĩra biacara ciao o ene mbere ya maabitha a borithi gwĩkinyia kũmagitĩra, makiuga matigwĩtĩkĩra kuona kĩo kĩao gĩkĩanangwo nĩ nyanake iria ciĩtuĩte arũrũngani. Mwandĩki wa mohoro Monica Njoki wa Njeri nĩaratarĩria. Mũrũgamĩrĩri wa gĩkundi kĩa onjoria Meru Joshua Mong'ania augĩte atĩ biacara nyingĩ ciratharĩkĩirwo nĩ nyanake ciĩtuĩte arũrũngani hĩndĩ ya mĩrũrũngano, ona thengia wa borithi gwĩkinyia nĩ marakĩrirwo hinya nĩ nyanake icio. And will not be cowed by people hiding behind the constitutional guise of the provision of they have the right kuandamana. We also have the right to deal with the thugs and we'll deal with them without mercy. Kwa hivyo tutembee barabara moja. Kazi yetu msichukue. Kazi ya kuchunga na kulinda nyinyi na mali yenu, maisha yenu na mali yenu tutafanya. Maugĩte atĩ nĩ makwĩrutĩra kũgitĩra biacara ciao nĩguo kũnyihia hathara iria makoretwo makĩgerera hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Goons, huwezi kuongea na goons. You cannot talk peace with goons. Ndio serikali imepewa nguvu ya kufanya nini? Na nguvu yao ni ya kipekee. Hakuna mtu mwananchi ambaye anapata nguvu kama hiyo. Kwa hivyo kasa watu wasipite tu na kiangazi wakipembeleza watu na ni watu ambao wanakuja kuharibu na wamepewa pesa ya kuharibu. Hiyo maneno hatutakubali kamwe. Na tumesema tukiwa pale hapo town, wenye biashara kila mtu ajipange. Kuna Nairobi Business Community wanajipanga, alafu wanaitwa goons. Wacha basi Meru Business Community ipange, wacha tuitwe goons. Kũringana nao, kaunti ya Meru ithiĩte hathara ya makĩria ma ciringi bilioni 1, amona biashara imwe nĩ ciracinirwo. And this is economic sabotage. Isije ikarudiwa tena. And we sound a stern warning. Kwa wale watu ambao wanatumika, vijana wetu, msikubali kutumika. Sasa wale ambao wameshikwa na polisi watatolewa ndani na nani? Sini wazazi ndio wanaumia. Hamwe na mau komishona wa kaunti yo Jacob Ouma nĩarutĩte mũkana kũrĩ batoni ici cia nyanake, gũkũ OCPD wa Imenti Ambrose Kialo akĩhũra mũhũri atĩ andũ 70 arĩa maragiritanio na ciĩko ici nĩ matwarĩtwo igoti-inĩ na kũhingũrĩrwo thitango. Tuko na watu 70 wenye wataenda kotini leo, na definitely the investigators wataomba muda zaidi, what we call custodial orders, kumalizia uchunguzi. Ngĩribotera Inoro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Monica Njoki wa Njeri. Egatho Monica Njoki wa Njeri. Na riboti hiyo ya mwandĩki wa mohoro nĩ kwamba gũtũhe ndagĩka nini cia gũikĩria, maũndũ gathiĩ kũraya ndĩracokereria. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com, call or WhatsApp 0712 364 554. View Travel. Dream, explore, discover. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax. Tiki. Taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on
Mibibi na mijize, leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Niwega Ngai ni kuria wanaturuta ona ningi ni wega ni kiroire wanatukiria he hindi tutamenyaga ati no tukinye haria tukinyite ni tuonaga tari iroto twari nacio no we nduhana mundu tuteithie gukwihokaga tuohagire Ngai ni gugutetagia hindi iria mathina matuhatika turirikanagie ona mathina-ini macio ukoragwo hamwe na ithui. Kwegera ni wega Ngai ta rugambi rwa thimu yaku hihinya *860 *287#. Twacokererio ringi na ngatho cia mwanya ni guthii na mbere na gutwirorera. Thirikari nene na cia matura ithingatitwo guthondeka riera riega ria kuguciriria aigithia niguo kwandandura mieke ya mawira na oho kugacirithia wonjoria. Atongoria na wonjoria matiganite maugite hari bata wa thirikari kuiga mwihoko wa aigithia ati kuri no gitiri muiganu guku bururi-ini guku utongoria wa thirikari ya Laikipia ukiuga kuri na mieke ya uigithia mwena ucio kuona kuri na wari wa migunda. Tole mwandiki wa mohoro Peter Mwangi aratariria. Thirikari irathingatwo kugacirithia riera ria wonjoria na uigithia matura-ini niguo guteithia kuiga mwihoko wa aigithia itemi-ini ria kunyita itemi guthondeka mieke ya mawira. Utongoria wa thirikari ya kaunti ya Laikipia ugite gicigo giki kiri na mieke mingi ya uigithia no ugo kwiranira unyitaniri wa nyiti itemi niguo kugia na mwihoko na thirikari. I'll talk as being part of the private sector. To call on all stakeholders, to work together so that we can make sure that there is a conducive environment for doing business, because a conducive environment, will be the one that will attract, not only protect the investments that are existing today, but also attract even more. Tunagekena todo ironania andu a Laikipia kwina environment njega muno ya kuruta biashara. Ugiona kambuni ino irahingura branch Nyahururu ni kuonania Laikipia twina opportunities ya biashara. Ciana citu ni ikuona wira, tauni ino ni gukura. Ndio kana urona ni gukura gukira uria riu tondu ngirora Nyahururu irigiceirio Orjoroko, Subukia na Irutia na Daragwa 91 mweno ungi ugathie Baringo, Samburu na Marirare othe moka kinya thibitari ria nene guku. CC wa githomo na andu ethi Stephen Kisorio mari na murugamiri wa kambuni ya MRM mugite uigithia na wonjoria ni iteithagia guthondeka mieke ya mawira ondo umwe na kugacirithia utonga wa county. We put our money where our mouth, as we said today, we give quality with the warranty. Ndinagekana muno tondu branch teno eguko kwina trickle effect tariu umuthi ni ma promise ni makwandika imwana igire ala me qualified maruta wira nao na ndiramenya trickle effect wira ule uguthondekwo ni kambuni no gukura Laikipia ikotwandikira imwana nyingi muno. Njuge ihinda ria Ngai no rio riega tondu Ngai ni aramenyete ni gukurehwo investors aya. After that tureherwo municipality ciana ni kuona wira na bururi uikare wega. Maritie hindi ya kuruguria ruhonge rweru rwa kambuni ya MRM mwena wa Nyahururu iria itanyitwo kuheana motungata mayo mwena uyu hamwe na icigo iria irigiceirie gicigo kia Laikipia ya ithwiro. Giriboti Inoro TV kuma tauni ya Nyahururu guku ni kaunti-ini ya Laikipia njitagwo Peter Mwangi.
Tumira Ikipia tuthi kaunti-ini ya Embu kuria aheani a motungata ma urigitani kaunti-ini ya Embu nimamenereirie giko kia ica ikuhi kia arigitani kuhithukirwo ni miito thibitari-ini wa sub county ya Gitengera hindi ya mirurungano ya Sabasaba makihinyiriria thirikari kumaheaga ugitiri muiganu riria mari mawira-ini makiria hindi ya ngahiha makiaria hindi ya kuhingura thukuru wa mathomo ma urigiti tauni-ini ya Embu maugite ciiko ta ici cia arigitani gukorwo magitharikirwo mari wira-ini ni undu utafatie kuoneka ringi makendekiria thibitari ciothe cia muingi ikorwo ikirangirwo mathaa 24 riria gwatuika kuri na mirurungano umwe wa gisiasa na ndagitari wira wake ukoragwo wi wa kurigita murwaru ona ugakorwo ni waita my brother varia uvurwe ni andu uretwe gwakwa na menya ni waita my brother varia no angu kuthondeka ire kubagua tondu nie thomithitwe kurora maundu ma murwaru koguo maundu mau mai na andu makuriva mandagitari na kutharikira mathibitari ucio ni undu utetekeretwe nginya ni sheria cikoragwo ithiete nginya kundu gwitagwo Geneva gwe kindu gwitagwo Geneva Convention ati ona kwena varo thibitari ndiagirwe kuvutwa kana ndagitari kurivwa tondu wira wa ndagitari ndakoragwo oete mwena nayo wira wa ndagitari ro akurigita koguo uvoro wa andu kurigita kwamberia kuvura mandagitari kana kutharikira mathibitari ucio ni uvoro wa kucoka na vuva na ni uvoro wa kureta kieva kingi muno. Nao athiriti a mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua maugite ati kumagara gwake kwa ihinda ria mieri 2 bururi-ini wa Amerika gutigucenjia na njira o yothe mwaki uria ukoretwo ukirirumbuka mwena wa mung'ethaniro wa kuruta thirikari mahitia mari kiharo-ini kia ndege kia Jomo Kenyatta maugite ati meguthie na mbere na kuruta thirikari ya President William Ruto mahitia rungu rwa atongoria a ciama iria ikoretwo ikirutithania wira na Rigathi. Mwandĩki wa mohoro wa Weru wa Nyambura ena horo makiria. Thengia muhuhu ati kurari na njama ya guikia ngono mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua na itanya ria guthatia thabari yake bururi-ini wa Amerika arakinyire kiharo-ini kia Jomo Kenyatta ari na mutumia wake thaa 2:30 cia hwaini kuria kihiri gia atongoria aria mamunyitaga mbaru kirekinyitie kumugira uhoro. Rigathi egukorwo ari bururi-ini wa Amerika kwa ihinda ria mieri 2 kuria erigiriirwo gucemania na Akenya ikiro itiganite akimauhaga manyite mbaru mwena wa mung'ethaniro no erigiriirwo kuhumba riri igongona rihurirwo ndebe na njira nene ria ndumo ya ngemi ikereka ria ruraya ari nja wa bururi kwa ihinda iraya ũũ atongoria a mung'ethaniro mahinyiriire ati urugari wa mwahu wa uria kuretwo akihurutira ndugucenjia kumagara gwake athi kumatha no muthuri ona ngigara muci muno arikagiria kuri irio cia ciana koguo ne turamutumaja athio nake akethe kura tondu kura andu mekagia kura metagwo diaspora meja na ni makoretwo makimwitia na ni makoragwo meingira ni mekagia kura koguo ithu tuka kumumagaria tondu niwe mutongoria witu na riria aricoka no turi mugira kiririmbi kia mwaki wa mung'ethaniro giguthii kinenehete na kigite mwaki muno na kuri maundu maingi muno tubangite mari mbere itu tondu tutingitikira gukira tondu muramenya bururi witu ndurathie wega. Atongoria aria maranyita mbaru Rigathi mahinyiriire ati icera riri ni ria bata tondu nirio riguthiminda ona makiria riciria ria ati we ti muhuraniri wa ruriri kana gicigo kimwe turia ang'ethaniri ake makoretwo makihinyiriria thutha wa kuhungura matura matiganite guku bururi-ini ta mwena wa Ikamba-ini Gicũa-ini Ukabini na ithuiro ria bururi onanite ati we ni mutongoria wa bururi wothe na agitambia mathagu make nja wa itoka cia Kenya ni ruri ati ni mutongoria wa kimabũrũri tukariganirwo andu ona ni matumaga mbeca iria nyingi muno thiini wa bururi ni undu wa kuria na ni mekwenda bururi una thayu bururi una utongoria mwega na magitwa mbeca iria matumaga tondu mbeca ici coka gutuika igoti riari kuragia bururi uyu na ni we ni gukoretwo nginya kuona witangi mwingi muno mbeca bururi uyu na maundu tacio kuku na maundu maingi Rigathi areka na Rigathi etitwo bana ta mutongoria atongoria he manyitirire ati mihango yao ya kung'ethanira na thirikari na kumiruta mahitia ni yambiriirie gukorwo na umithio wa gikiro materigireire na wira uri thiini wa hinya uria thirikari irahuthira kung'ethanira na uregani na marakara maria president atarahitha muingi-ini kahinda kau itagukorwo ndiku atongoria ndina ona aria angi ni twaritie na ni maguthie na mbere na kumurugamirira na kumwaririria na no tugiara tukiaranagiria nao na thimu na kugikinya gutuike handu hi ni gwagithuka muno ni ngwendeka na njoke no kuhunduka ndingihunduka thabari no ndabangire tene ni ndirageragia gucenjia ndona uria nyumba itu ihatikirwo no ndirona kamweke kau hetu gucemania na andu acio no gae kuoneka hindi ingi koguo no ngwenda kwira andu manjitikirie njumagare nigetha thii njaranirie na andu acio.
And we'll also ensure that we call out the government and defend, in particular, the young people of these republics that now want to be branded as terrorists by a president. We know that they want to charge young people under POTA. POTA is a Prevention of Terrorism Act. That is an act that is very serious. Nituramenya thirikari kiria ingienda ni gwikira kio na kuhuthira hinya nigethe hota gukiria mungethaniro na ithio tutingitikira. Mwana wa Simba na munini no Simba. Riu ni Simba iria tuciarite yathie. Ciana cia Simba irokuo, irona ngunyu, ni irona magego. Na gutirio Simba iria yatuika nyau. Kwoguo ona thiete ithuĩ twatigwo nĩ mũkuona tũkĩruta wĩra. Rĩrĩ wagagu kirĩte gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ, atongoria aya manyitĩrĩire atĩ nĩ kwagĩrĩire gũkorwo na ũhoreru, makĩũragia ahũri a biacara magacĩrithie ũgitĩri wa ũtonga wao, na makĩria wa kambuni cia macani, kahũa na iria Rigathĩ mbere ya aumagarĩte, araugĩte atĩ cirarĩ mathabu-inĩ ma ũtonga wa gĩtarũ gĩkĩ, ũrĩa ũbangĩirwo gũtharĩkĩrwo nĩ mĩkora. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Nake Minister wa Thothaitĩ Wycliffe Oparanya nĩendekithĩtie atĩ arũgamĩrĩri a thothaitĩ cia kahũa mambe marũgame wĩra kwa ihinda nĩguo kũhota gũthuthuria ũhũthĩri mũru wa wabici kũrĩa aingĩ ao marerĩkana ũkorwo makiungumania mbeca nĩguo gwĩtongia na mbeca cia arĩmi aya a kahũa. Minister wa Thothaitĩ Wycliffe Oparanya akiaria igongona rĩrĩa rĩraĩ rĩa kwarĩrĩria mogarũrũku ũrĩmi-inĩ wa kahũa rĩrĩa rĩraĩ mwena wa Chuka, augĩte thirikari nĩ ĩmbecanĩte ciringi bilioni 2 nĩguo gũtethereria thothaitĩ iria igũmĩrĩtwo nĩ mathirĩ kuvota kũrĩva. Kama wizara tumepata shilingi bilioni 2. Hiyo bilioni 2 tunataka tuangalie zile cooperative ndogo ndogo ambazo zina debt kidogo karibu 200,000, 1 million, 2 million hapa tulipe hiyo. Alafu ile kupwa ingoje hiyo pesa nyingine. Ovo Oparanya ni arĩrĩrĩtie igũrũ rĩa mũbango mũcerũ wa kũrĩvaga arĩmi a kahũa ũrĩa kũringana nao matirawenda. Tumeweka vikwazo yote, tumetoa ile brokers, tumekuja na system and we are coming with a proper structure cooperative movement kutoka Apex mpaka Primary. Hiyo inakuja na hiyo ndio itamsaidia kwa mambo mengi. Erĩte arĩmi atĩ mũbango ũyũ nĩ wa kũvũthia mĩrĩvĩre ya mbia kwĩ arĩmi kuona atĩ makavecagwa mbia ciao itagũcererwa na kwa njĩra ĩrĩa ĩbatiĩ. Kwa sababu ile swali la kwanza, usimamizi mbaya, wakulima walikuwa shilingi inatoka kule unapata 120 hiyo kilo moja, kufika kwa mkulima 30 shillings. Hiyo pesa ingine imepotelea wapi? Madeni nini. Serikali ikasema madeni mnatoa. Saa hii hiyo madeni ikawa kubwa vile iko saa hii, serikali fanya nini? Saidia. Munini wa gavana kaunti ya Tharaka Nithi Nyagamu Israel nĩaurĩtie thirikari gũtethereria ibanda cia kũthĩa kahũa iria ciĩ icagi-irĩ kũgĩa na mitambo ya kĩrĩu nĩũndũ mitambo ya tene nĩ ĩrakorwa ĩkĩritũvia ũthĩi wa kahũa. Tafadhali wakulima wetu wa kahawa, ningeomba tusichanganye siasa na ukulima. Si sawa? Kwa sababu waziri wetu namjua. Hata wakati alikuwa mwenyekiti wa COT alikuwa anajulikana kwa utendakazi wake. Ngerivotera Inoro TV, mbetagwa Mĩrĩ Wanjikũ wa Wanja. Aciari na arũgamĩrĩri a thukuru wa mũthingi wa Kikuyani gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Narok ya irathĩro marĩ na gĩkeno kĩnene thutha wa thirikari na mũmbunge wao gũtigĩrĩra thukuru ũyũ nĩ wakwa werũ handũ hangĩ nĩ thutha wa thukuru ũyũ kũgũmĩrwo nĩ mũiyũro wa maĩ na gũkorwo ũhingĩtwo kahinda ka mĩaka 5 na arutwo gũkorwo magĩthomera ofici-inĩ ya cibũ wao na amwe gũthiĩ nginyagia thukuru ingĩ. Mwandĩki wa mohoro mwena ũcio wa Nyoike wa Mbũgua na ũhoro ũyũ makĩria. Aciari nĩ mataririe mathĩna marĩa makoretwo makĩgerera kuma maĩ maya manjie kũhobanĩria cukuru ũyũ na itũra rĩao na famĩlĩ nyingĩ ũrĩa ciathamirio nĩ maĩ maya. Kikuyan community wameteseka sana kuhusu maji ambayo hii ni mwaka ya 8 ambayo tangu hii maji ingie Kikuyan ikaadhiri shule mpaka ikahama pande huu, kanisa pia ikahama, makanisa ikahama, families ambayo ni 28 families
ambayo walihamishwa naye maji? Niĩ tani nĩndarĩmĩte gũkũ maĩ-inĩ na ĩka 3 cia mbembe na gĩtũngũrũ nuthu, na maĩ mokire ũtukũ ũmwe, na moka ũtukũ ũcio ũmwe rĩ niĩ gũka ndakorire gĩtũngũrũ kana indo ciakwa ci maĩ-inĩ, tigo gĩtũngũrũ ndakĩmunyire kĩnini kĩrĩa kĩonekaga, kiu kĩngĩ gĩkĩiganĩra. Wazazi wengi wetu ambao tuko nao watoto mahali hapa hivi walikuwa wanategemea hii mashamba ili waweze kulima na wapate pesa ya kuleta watoto na kuwalisha, lakini kwa sasa kuna hiyo changamoto kubwa na tunaweza omba serikali waingilie kati. Nafikiri compensation na msaada kwa sababu ya hizo jamii ambao waliathiriwa kwa hii maji inaweza kuwa ni neno la busara zaidi. Maugite thina uria riu munene wiho ni gukorwo mai maya ni magayanirie itura riao rikigia ng'ongo igire na ciana nyingi ni irathinika igioka thukuru kuona ni marahoya tutaru twa kumaringagia. Kuna watoto ambao wanatoka katika ile ngambo ingine, kuna hii footbridge mali ambao wanapitia. Tunaomba kama tungepata wafadhili ili watutengenezee mahali pale hivyo watoto wetu wapate kupita hiyo njia vizuri, kwa sababu watoto wengi ni wachanga. Tari wa turugamite ni maini ya rifara ya gũgĩthiĩ cukuru na gũthiĩ Ndurĩrĩ kana Naroko, no rĩu maĩ moka nĩ mahingire maĩ njĩra. Tũreherwo boti ta icio niguo ona ithuĩ arĩa taragĩthiĩ mũrĩmo ta ũrĩa tũkaringaga, na no baida kũrĩ ithuĩ na no baida kũrĩ acio ene boti, tondũ no marĩkĩrĩhagia kĩndũ tũkaringio mũrĩmo ũrĩa. So saizi tuko kwa shule mpya ambaye pia tumepata changamoto sana, kwa sababu haya maji yamegawa hii area mara